Ayat to peletian ni siratal mustaqim liwa sana makai gatau melo le caulete makadami po patama bawa na neraka aja na ulete ko unur rajine tu letian ni siratal mustaqim tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete nasaba napai malalang digiring orang ke masyar le jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala ukun roh kami nama tanre ni gayero nasa ni nabi ta tahu masih dakeh de makadai apa tu pacina pacil lahiran yana tunita mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne paci ngati yero lasati pal alalangan ya bu iya kotomelo makadai guruta saya kutip sedikit ceramanan regurota presiden re makadai apa tu pacina pacil lahiran yana tunita mata najisi ropoh paci hakiki yana tu jenne paci ngati yero lasati kemudian paci waramparang maka dia basarana an-nadafa at-tuhuru at-taskiyah az-zakah ya ko an-nadafa paci carepa ya ko at-tuhuru paci hakiki ya ko at-taskiyah paci ngati ya ko az-zakah paci waramparang jadi namo ma paci mana wajujue de gatau te wasisala na de nasu sakka na andre tatanre tetai macarepa na sabak manre ki andre carepa namo foto pure pasu sakka na nareko ye wasisala bali boleh jama-jamate ya tu nak dampangi mo agama aja naliwang kita lungeso pamakai nabi ta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin tanyana golong asal kong katau de na sewa da pada nasal naliwang kita lungeso iya di melo elo umrah aja na yaro kopore tau rusuk masijah iya rojolo tau tewe si sala talawi bolan apa iya koloki umrah nalatu ki syari nabita nak kana nabitang katau mewa si sala ko kampung edeu tarima Pak makade nabi tala ya hilulil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layali tanyana golong asal ya sakarang nabi tana masakarang ni narekode to sewa ada pada nasala naliwa talungas di komeki lo umrah lo ki jolo mewa ada manang ya rupurete wasi sala lo ki we to sia dampa-dampa ngameka jelo syari nabi tahe sia dampa-dampa ngata salangnya rupure pakwani roh ni loki aja ni ro gini kupure gini bedainya ya gele murusu ang kayati macaripa deh tapi dia to gago kodi iya apa ringerang ya apa deh tasakamai napa di komandre Andre Harang aja nanya ro Andre Harang isi bicara lantuk balu sholat wa dua arba'ina yauman mania kata Nabi 40 sholat 40 wanina itulah ibadah ini arwane upasangi pacawe ramalang lau kamay hagalung itay talo iti napay bawal lo boleh na baului baineme nadadai napay bukang aga patapulos so na najamu kuasa lo mondri nadapi malapat ay di para mainga apa nabita makan mana akal harap natuk balu sholat wa dua nigi mandre Andre Harang deni tadi masampajana lolo padongan na patapulos so nasaba iya roda rai manuru kesehatan iya koto pura mandre gaga cicak 40 sona 40 ni nako napa sapusil nako darah jadi memang to salama itu makanan haram masih ada ini terima iya ko haram mana saharam li gairi ha iya ro ko lisati hakan dena namun kito dena mungkin mandre bawi dena mungkin mandre asu mandre darah dena mungkin bangkai itu ya mi bangkai ya bahaya makokai pak balu ayam potong nih iya kumpai kumali ayam potong ayah ku ya aja nih pura gere idi lau gere nah dia nama makun ri wadi tomak gere tu iya tabace bismillahi Allahu akbar iya kumeki tambah bismillahi billahi Allahu akbar ya tiba aja ke tomak gere lau ko pak bulu ayam potong nih takutan ang siagalina ya menyak gere bismillahi Allahu akbar eta gere iya pak mandari tu pak bulu ayam potongnya na gere 30 misabu narako pani na nagat tangulu na makutan eta siage nasa 30 sabu kaya tu tena bismillah nagere 30 misabu mato 5 nana na to 5 gere tu nama dari vita laga je na baca ya we to liceng aman 50 kaya tu 25 ko napina mak gere ro gere ai dia na gere magampamo baca na bismillahi Allahu akbar
Namok ko boleh ko de gagaro ni magere ini gere makaran guru takali siden ya ko makun rai magere ajong pangolok kila marupa mak bawi matu. Iya. Jadi ini nade to nama susah tuh. Iya. Cuma kami matomi tiasang adap-adap itari matarap pisoe ke guru tak ke mali tuh pakai ke pisau si kopor. Iya, ini imangnya liki pisau pak gere. Iya. Dito na masuli mako pa masempo man itapi turato sabu tasi di juta. Iya. Iya, masigi ta suro mali na make gadi na masigi. Iya, masigi ta suro mali. Naliang imangi napayro tapake magere. Bangkung ya be matto pak gere tali. Aja nama lanro anu ibu di tanya je bangku tera ya kibo bangku garege ya kibo bangku tanya bangku itu garege lah model ini nanti je bangku ya memang toko bangku pagere ya upakewe pa ya rumah ringange patatau deh nang kawasai ala bita lupu lo sapi nagere na de paniasa na itandra mo capak na nitong kamen re langsung na dapi bukun na na cicam mi gatang uboy di bangko takwa katalu nila sigiri gini siya salala ron tu imam agere dua bangko na pake pura ni nasorongan atau gapa solo nak lempar ginala sisi dia pada mo ay dega iya jadi sahakang icedero aja ni sesalo kolo iya itu usahakan jadi pe makna ini nama gere nama gampang mau baca iya kemudian jolo-jolo mecawi asara 28 ya iya jolo-jolo 10 menit supaya patut istirahat kemaki ya iya rona maka dakak pacing ini kangepan itu tak coba gere tapares saya roba jujur meloi pakai masam pajak mana semoga halal polengan iya ko hadiah cali aja memang tak pakai iya jami mana sapa iya roba jujur mi pakai masam pajak apa angkat tuh hadis na nabita ya nang katau mali pakaian 10 dirham naliangi aseradi dirham dihalala si dirham diharam na pakai masam pajaknya itu pakaiannya kurade diterima sampajana nabita makala dena kada nabita dena sah makarami dia diterima sampajana asa sampajangnya tapi dia diterima dia tu nakala salatnya tidak melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal aja tak kada menre kolangi na betul lagi ketujuh ulunna lagi sijak kami pole ulunna nenre nano itu bahaya impe maka dia rupakian yang melewati pakai masam pajang tapi tepite karena mana-mana maka dari mapacito nga saya baju juke na baju makanya to yan na rutapaki iya aja mo na megala da rupan iya na rumah kada yan hay mapacing apa iya ko to makada na haram ligay riha may kanina kanna maka dapat balu-balu kaya ustaz oleh halala cocok ni jolo dutanay ko iya rumah balu ko ganna to nga mo siliter ya ko dina ganna siliter mo kada siliter mak baliw to atong kana musaro maka di mo pagaga Amay ka makoto siya line 150 mako si rato na din dati mo dala na sisa nama deta na setalen ni palit mula balu ayasang iya na tiyasa balik patuoy iya aja iya pada mi rupa balu bale aja na na tulilang gaya ro balewe aja wita pa balu bale ko pasay tulinalanggay Bapak kada may ganita tahu berarti kalasyan ni tahu itu madada ko to Pak Marawi biasa kulit pangamal di bali lo poda siya gali na balita lolo palaga na sa iya din balu palaga na stas bali na iya aja tahu usahakan ni rupi ko ina baraka puleta ternyata tu kan apa angka anu to Pak iya ko angka gaga tapoleng na anu masalah na mo 10 juta na bukara pintu po Allah Ta'ala supaya to gaga masu denon rokoi tapi ya ko iya ro gaga nu halala na tutu pintu po Allah Ta'ala supaya monro ya to gaga itu biasa to ang katao 10 juta gaji na siulang tapi dia nagan magay na kanay lasa na di na cocok katanya Pak Buraci di juta iya masamang yan na tapomar rumah sakit kan Pak Burel lihat mesau iya itu tahu po guru sekolah tatalurate mi kasi sa bugajina de na malasana na palinga bolo kami na ni daw kiloro pa nih iya natutu po ng Allah Ta'ala jalurna supaya de na sudale
Tapi ero total liwa bate na malolongan ade nak baraka na bukaran di pintu puang Allah Ta'ala supaya semuanya akan keluar dan tidak pernah cukup. Jadi aja tangga maka damai gapulang yang ade nak baraka man rasa itu kuncinya. Biasa tu maka ade sang mai ka jadi desa kadagi igorang ina capu. Ya makiro. Mai ka tu de nak baraka ya tu. Itu ampai di arone pasang ya. Iya kong kadale-dale tatalingi makun raya nali na makatani mak baraka to pupure na katani makun raya iya talingi iya nang karo ni malolonga dale tapanale sitang nagatang 500 sa puna parikanto ginapa nele bayne na sisana desa kadagan na 5 itu na capu itu 500 de na manasah makutiha sabab iya na pura na katani makun raya tu mak baraka iya di makun raya ko tumata katani di ilau doangam ni matuh. Iya tiya biasa tu ibu podang maka dia kong kadi mutama ya pak banyo ko bolam pak banyo ko bola aja tepe tu mau balancah ya tu monro itu mau balancah tu aja nih ya tu sila lo langkah usahakan ibawa jok lo boleh kadale na po Allah Ta'ala pak ban ya sidakang jolo na po aja lalo mo balancah ko dia mau sidakang supaya magai manci patola abalai itu kuncinya. Iya. Jadi di makun raya makor ko nalingi di lakai ta tapak biri-biri ngi jolo tado bilodongi ru Allah Ta'ala syukuru ki papedale na po Allah Ta'ala na pa ya sidaka akhir ya ka apa tu makun raya na yali di tapak CO deh wah enggak kemudian upasang iya tu sampajang pabu de namona siton rasi basaka akimi sholawatu zakah siton itu magi ro due sampajang letiang melalau suruga iya ro pasidakai patola abala yang kedua bolok kulala na suruga istana di dalam surga iya komeki bangun bolok ke suruga abang masigi ki abang pesantren ni usaha dia tahu kada si di pesantren si di masigi de yanang ka masigi bangun pertama ke semeng namo si sami namo si dia to kasi de to je nakada nabi tani gini kita bangun si di masigi maka kami mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ni gini kita bangun masigi okolino karena puang Allah Ta'ala ibangungan istana kilala na suruga jadi ko meki mapunay hotel bola ballo ko suruga asumbangi ko masigi namo de to namanya kah sumbangi namo de na sampaja katobolana de minatama jadi ya sumbang aja nasi di masigi tonri masumbang aja nasi di apa yang dibongkar rakyat tu masigi sabar ni iupo ko sinin na ko wanyo mapamulay wanyo watta latu wanyo latu watta ina asumbangi tatala isumbangat ta ina agama na tukode kagay tari masigi mo iya kamakiro apa yan ako mibawa tataro sumbangat ta natako na mon rema to naruto masigi agana iya upo ko ta sumbangaman tali sarimanan yo ko tumanyama napa di semeng aja tapatama atapang ako ng makasemeng kasi Pak iya kodi narapa panitia na lengi te kota patapul masuk na capu. Jadi kuyang pakai di masigi. Jadi apalagi masigi teh alhamdulillah luar biasa. Degaga tiap tangani sudah model modern ini. Iya. Jadi ini sangat luar biasa panitia persatuan masyarakat tak luar biasa. Iya, ko makui ballo na masigi insyaallah. Ya ko meki mita ekonomi maju tapakan yaki masigi. Ya nang ka masigi kumu ciato menre dale okop. Ya tiap pesan salah satu ulama yang saya datangi di Kalimantan. Maka dia kong ke kampung monroi tama tapa masigi mo renovasi ko makaliliang pada cengi angkat tu dale pole masolo ko madece ni masigi na po naon ro na po Allah Ta'ala ni sama kada kinri me lolo mala dia ko tanaya pano idale ko iya na de mo way masigi de deto na patame na sa deto na may pakanya kibola yo mo ko makare mo Allah Ta'ala bongkar mo ya iya ro masigi ko sa de na pondo ero 60 na juta di na lo para bongkar ai maka aga ni bago na ko de semua tumpong ya maka bola na tak bangka-bangka masa mana de i mako mo lolo na rajaji mako tu pamulay mo
Iya na pura na tapamulay makometo to panitia. Na panito ko to panitia to makala sila si Cede to pa. To kan na makala sila si Cede mataru-taru pi. Payo ko bicara na teme yang kalinga de gaga mataru de gaga sa kadaga makay ka bicara no tamanya to din ang kanasumba. Ha kay ka protes na. Iya yami ko jumain ang ka. To lima dari ke makapala pak napan na tama masih dia. Tapi dia to gaga ko de gaga. Iya. Jadi maki itu pak kami itu tuh mako tuh pak nangga biasa dia tuh protes di rona-rona mana woi maka nama jaji tina teh tipu lagi mako ada gagarin nah pokoknya na paumana nampar mana tapi dia tuh kan sumbaga ima tuli nampar tuh nasa niga si mende nasa Jawa duhasi tuh duhasi iko na pe maju na irita magasah itu jadi ini penting saya wasiatkan Pak Kanjaki dan saya berterima kasih kepada semua pihak terutama sahabat Abdul Waris dengan Ustaz Lukman Kato dan Pak Camat dan untuk lebih Pak Desa. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Sebenarnya ini kegiatan saya minta maka ada talingi cede waktu saya mau bersilaturahmi dengan sahabat-sahabat NU. Yan ito po dahil Ustaz Waris maka da aja numpas sadia yang perlu acara mah. Saya datang hanya untuk mewakafkan ilmu. Cuma saya minta ada donasi karena kita rencana membangun ini na rencana na sama menre nitian lah. Rencana korupa perguruan tinggi Nahdlatul Ulama kemudian tempat pengkajian Al-Quran dan hadis. Makanya disebut Istana Ahlul Quran. Kulawoi jadi maka kamu kasih masyarakat korome lo bantu Nahdlatul Ulama namo 20 misal busiulang selama 23 bulan dan akan nak 2 tahun kurasi ulang 2 tahun iya nasabah saya nukan itu 23 bulan ya ko lancar ya ro bisa jadi itu sampai ke situ nasabah mata anak kasat di ko selesai tugas jabatakku nadena selesai ya ro maka da nasinga kamaki hadratus seke Hashim Asyari maka da aga di batin murusuin dia agak jokah jadi makanya saya minta untuk ke kama masagena nameloki berpartisipasi berbagi-bagi berkah istilahnya 20 sabu ya melo 30 sabu ulang-ulang Ustaz Waris pamatu murusu ya ko takko na paisulat na waja nadegaga maka tapas stop nih iya ko iya mi syukuru katu tapi aja ta cicengi itu ya aja ta cicengi na sabaya tu malaika ulang-ulang ini law doang wa ditu man cigi papalan pesunga aja tak kadaya na ria 20 sabuwala tapi cicen ng wajah langsung lunas aja malaika itu yang nilaw doang ang ikoto masumbang na ilaw doang sikit malampi umuro malampi sunga supaya mananunga si matu ulap tema iya ko pura nita cicang itu nilaw doang pada mi itu tau masumbang sosoe iya tu tahu soso nilaw doang ang malaika iya ko cicang misi ulam makalay malaika istirahat sikit ulap tema pasi nilaw doang rugi daki iya kita namo 20 misabu kamu tu anggota jampu iko de transfer ya pak kamato nomor rekening iya Romelo maka da may apo kaya may gaga di man ibawa dito gaga batasan lah jadi berbagi berkah istilahnya jadi saya kira dia sampai kangi mamagi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala iya ko dia gaga tule mala cara mako mapamula na laki ucapana angka gaga may walingi tausaha kangi takatan ni masai potule pigaw itapigaw angka tu tahu ako sorry monri Pak Bu deni timbang amalana dito na leti ko leti ang siratal mustaqim deni ba walau pada masyar maka dia nabi tanapay malalan ni jampo dena lete ayat to peleti ang siratal mustaqim liwas sana makai katau melo le chaulete maka dami po patama bawa na neraka aja na ulete ko unur rajine tu leti ang siratal mustaqim tapi angka tahu nasa nabi tadi ni palete nasaba napay malalang digiring orang ke masyar lay jampu memang nyoko malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la ukun roh kami nama tanre ni gayero nasa minabita tahu masidakeh denis sangi makadani gana sidakkai tahu isidakkai de tonis sangi makadani ga sidakkai angka pesantren tak macawe angka gaga denis sangi makadani ga masumbang de tonis sangi makadani ga sumbang
kung kanana o corona yatin tapodaban ni guru na makanan kaganana ko tuwa dibantu aja na tapodanga asan na jato na tapitanga taon na ya bawa pa bantuy hari setiap bulan na aja to tapodangi makadaya bantuy salasay mati to nanaen masui saliwas si runtu ki deniris sa makade di biasa bantu batu na masikol yan naruyasang sadaka denis sangi makadaniga sidakai tau masidakai de tonis sangi makadaniga na sidakai ya ko ya tumapasi pulungan na ya tingin na panalingan palo ibalinder mo pa yato de na langsung itu iya palai ko na so tingi macan itu iya makanya usaha kanginang keamal rahasia ta iya saya kira makanya itu penting Pak aja na tatarulingi rulawat tamak balo-balo gagkasiku kemana nyo kumat tempele-tempele aja ya tu kumati benimunrim itu malah iya masak ya dia nak bayi ni lakai te kumati tuoki lagi memak bayi ni palai kumati mana sah iya ko wija-wija ranno nga makata-mata wija-wija mo ranno nga buta ciwali ko tauleng mo ranno nga buta rapa ko idi na tuyo ko makokoh meka tanay ki akasya kita siaray ki buru na tomata talala na sitaw pelinga kadua mi namigan na katalu ko pure mapabay ni pa melo masyara ko buru idi lagi to mapahang agama kadua mi siaray sitaw maga pamatu wija-wija ko idi mati tuki lagi na lupay ki ikirilo jupan na makulia ya binatalipo ko chapu idi na ni nang kakiriman ng matalipo manika nang kadikirimat tamagan bikinetis sang imaga sija na tayo na lupay ki ko tomate na degaga taw tapajampang pa tarito nga mo to bayneda ko tomate tapi nagan na si ulam mapinrin yung ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan tak terasa napang kaduda makomeng sabar say nasa Makasih anyo ini penting saya wasiatkan ia patunia punai agagay koyak dering selama yakatan nimopi itu cuma amanah makanya selalu dibayar zakatnya tapi ketika diserahkan dia nagagat tu zakat na wajah karena ya punai mematoni sitongan itu hakikatnya jadi aja tamatnya tuh tapi dia tisangi perjalanan mudah-mudahan angka boko tamawari tapas sadia nganyali tapos rumurin na kong Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh